Himalayan kalau available ya bun ba ya menganjeru kalau bun ba section kicambut ini revolution dong itu kat bulan ni kalau ayat light baik ka total income baka Himalayan ka kamay nadu arjar khat prahadu arjar arpusan kadai arpusan klur khandai pu pralak prapu hajar sispa repusan dingka tika total share begini ban Aisyah ka district council kadai like lur arpusan hajar prapusan arpusan lak prapusan hajar arpu tingka tinakani ko mga omne kidang siutang khat arlak kabadai ka tukan di dehnor isko aban pensyai kinjet ha kabadai bat kini ka 1 share mo haki records ke bangi yo mangi nadu usne marjar khat prakhat khandai ka actual income jongka Himalayan ni ki kami yo records ndai hau tau hau ni usne bade ki siu shaka de second kun ko token bal ongi em in charge arlak tingka hau arajar khat khandai arajar arpong ka collection ka jongki ka actual income jongka Himalayan kolong san klur arpulak khandai punyo ajar sauspa khatway ti ka share ka begini ban siu shani ka de 100% lak khat arajar sispa nyo punru tingka ti hausnem arjar arpo arpway ka income ka jongki ka de like klur nyo saulak like lai hajar san pusau tingka ka share begini ban ai shani ka de se council ka de sau punru lak nyo khandai hajar sispa like way tingka yakini ruki item arlak yakini bro arli kisnan 2019-20 2021 how 21-22 pada ka collection ka jongki ka income ka jongki ka dai hindru klur arpunyu lak hindru hajar praspa lai putika ka share bagi di museum ka district council ka dai hinyo pu pralak lai pu prahajar lai spa san pu lai tika ti yakini ruki ai token lai lak how arjar arpu lai ka income ka jongki ka dai lai klur khat mrulak san pu saw hajar hinyo spa san pu khandai tingka but ka share bagi di ban ai ka dai lai pu khandai lak san pu hajar praspa saw pu khandai tingka but arjar apply apu saw ka income ka jongki ka dai saw klur saw pu lak apu pra hajar hinyo spa saw but ka share bagi di ban ai ka district council ka dai san pu san lak khat hinyo hajar prapu tingka ye kini ki artli ki snem ki shuai da token ka basan lak arjar arsan ke income ko jongki ke dai klur khat prala khandai pu san pu khandai hajar sau spa lai kuwei ba ka share jongki ke dai ban ai lai pu khandai lak prapu hajar sau spa aku pra shaka district council ngai ya kani ki pat siu do ta ka total income baka Himalayan ka kamai nadu arjar khat pra hadu arjar arsan ke dai arpusan klur khandai pu prala prapu hajar sispa repusan dingka tika total share begini ban Aisyah ka district council kadai like lur arpusaw hajar prapusan arpusaw lak prapusan hajar arpu tingka tinakani ko mga omne kidang siutang khat arlak kabadai ka tukan ti dehlor kani ka nurip ba i em in charge ka ilaka lingba ka jing panchai ka jong i la ai notice la abun sin but kimshim la honor ya kata ka notice ka la ai mi dehlor kata ka nurip ba nakaliang jong i em in charge ilaka ila ai ani ka suspension order kabidai papu sim ka Himalayan haba benrap shushu badan sel la am bakam dan kanu ban am bakim hab ban siu ban itu badan kisnan ki bladap bala pelaj egi Himalayan ban siu ka ba am ha pakat kum ki kendon la amru ba Himalayan kala penkhany bon ki kendon ki ba am la jer shu bat ki yaj laj bet wala ko cimmam khot tandar ban lu musur kum om ya ha condition yang sangat kare mention ya kawan each share di bensil mo kamdan i kamdam ang subatay bahay fi ba kani ka jiksil bagi hap bensil kamdan kanu excuse ne kanu down ne kanu exemption clause baki kim hap bensil kamdan kata kadi 10% bagi 1 each share fi menta ha idon da iwe jing baki ni ka kilayation mo kani ka 10% yang ba lasya exam don hulusnya bisa exam mo re kung kata kalau without jurisdiction nomor kamdan kanuno ni regulation demi kaboong ba kon dan provision bala enabling provision kalau timparing mo bala ban exam ya kadi jiksil kadi kan mandatory provision bahap ban sil ya ka 10% bagaimana asim exemption ini di ban syubendak meneru hagdingap jungi ya kani ka market regulation jungi ni ka bon ba bigla available saya pernah jalan bah ni ka market regulation jungi fin lap ba ni kani ka Himalayan kalau available ya bon ba dia menganjeru kalau bon ba section di section ke ba kongsando ri ka tu ka 11.5 ba omne become still 10%
hari banong yang kata kikam buat ini ke regulation jung itu kat badan ni kepala long kepala ayat light baik beros kata ki ai bitang ngan dapat yang record skilap bagi muju mention yang garit abor ki ai ni work order ban collection ini musur mo kim ju ai open tender ki sha bi menteri jong tamjon tang open tender ki ai tang mun shwa ba kan dia mentah ki ba adap dia ki sha bi ti menteri jong ki collect hi be kam tu ti ki hande buat haba ka ai jungi kala mention hanni ba hab ban le da public auction mula masuk ai itu buat kata harga violate lagi pun mai violate ni ti tang masukan pelungkat kwa ban kan mi jerut cepat tan kan subatai yang kita belum min ba ni di ke begile ba ki undermine ya ka authority jong ka council bangi hab ban sim action bangi lap ya ka hok te ke bagi dosa bagi